Zbog povećanja PDV-a sa 8 na 10%, cena kubika prirodnog gasa sada iznosi 48,87 dinara, što je u odnosu na prethodni period više za 2%. Pored toga, iz javnog preduzeća Ingas najavljuju i novu cenu priključka na gasovodnu mrežu. Prema rečima direktora tog preduzeća Dobrivoja Sudžuma, nova cena priključka je 71.000 dinara. Prošle godine je bilo 65.000, to je negde oko 9% povećanje. Mi prošle godine nismo korigovali i voleo bi da ljudi koji su zainteresovani da im detaljnije prikažemo ovu kalkulaciju i u ovom delu idemo na neki način ispod bukvalno nekih praktično i tržišnih nabavnih cena, još uvijek imamo niže cene od svih distributera u okruženju. Cena priključka u stambenim jedinicama, odnosno zgradama je 25.000 dinara, objašnjava Dobrivoj Sudžum. Cena priključaka u stambenim jedinicama je bukvalno sindikalno, mi tu radimo na nivou 20-25.000, pričamo o VG, famoznim lamelama koje su ove godine priključene na gas i gde se ljudi greju. Stiglo je dosta zahteva građana koji žive u zgradama gde je zajednički kotao da pređu na individualni način grejanja i tu će cena priključka takođe iznositi oko 25.000 dinara, dodao je direktor Ingasa.